Hello, guys. We Nyantechi TV on YouTube. Na I had the updates from the King's Project. I was and I bribia metumi when she was mede ebebrew. Ebacho any dima said the bia opese me motivated. Na metumi de updates. If we adakwajache at the bar, kindly subscribe to this channel. Any dima pacho found ebo channel issue. Now I subscribe to this channel so that me so me motivated enough na the bia metime the updates every adakwajache e the abro. Now no me the gym center, the newly announced the ultra modern gym center team no AC the amasante kotoko no ebrew. And then so masako akwa for pitch no the newly constructed training pitch utum for ediama asante kotoko na etwagu no. Now I must tell you, say, pitchy papa. Oh dear baby, I will be. I am media. Mr. Seeing is believing. Unya hua. Oh dear faka said you will call a jesono. Na udru baby, I could training center no just adakwa jache janshi wansi. Na wo dear ban nine kohonum. Never when you cock share adia a year or take a course or yana utumfo. And asante ye diama asante koroko timino. I am telling you, say ye so nice and ye so beautiful. The uche ye pitch no new one na ye diama timino. Na said ye nifesiti no. Me catch your cry wunjindi. Okwa ubohu se buma twasoma chase bebia ye level. Bebia pitch no bebia higher level. Ama omo distance your friend say a wire mesh agi ho nyina from 3 to 3. Say oh ye bobo kra na say ye bo a entimi ntra kra konkoto abonten. Na the last update am the buy no na ohun say pitch number bi sa hotia wo etiri hanom na baby aye green tia bi de sa ho. But then no timu say pitch no aboma ye green baby a bit me akase enye green no eye ano na omo esan so bedua ya ehonom na the technical team any the bench no any baby a players be your warm up no eho kakra no na wo hu se na one de as a grass no enche danye green but then ti wo a wo hwe video no hu se ano no at line no wa ano no tia ehompo no Matisse painful so modi artificial grass ni bi carpet grass ni bi ebesa honum from 3 to 3 ama honon so ay green said be ya honum na ye bomb match players be warm up na bench no technical team na reserve side no omonso na se bench no ebetena na omonso e dia hwe game ni bi na me hu ni say such projects no eboa team no abra ye boy ho ne akwa Africa no yenya BBC ya eboa team no papa Emma chese teams na kese na ye no mo kwa compete na mo facilities akese na no mo use no se wo ba na se we nya pitch because Africa no ball tempo ni different ye bobo na se de isi dwane na ekono unya pitch bi se na wo train wo so a emfa on pitch kura wo be hia opponent bia wo so ball no mo passes mo control mo bibia ekọ kama eno nti me de bia me ka se mo man kwaso support team no asante koroko no ade a wo yi mogem ye nananom de agyaye ena by the mere fact say ya wo nkwa na wo asante memu a ya asante ni na say even onya asante ni kura na wo do team ne de oni choice wo gya wo hwea enye enti ye de ya fresh ye mra me ye adwuma enu nti no moma yemfa ya hoden ye sika ye moa ye mpaibo enter team nachi na minim se senka tadada mpona ye start se ye bibi se di ama team na enka abedu ne meni o mienu mbre so enka sabe team ne kopa na ye de mpaibo so tai ye na otekokọ so achi se nyame moa no na o ma na kwatenten na wontimi enko so nyi sika mfa support team no
na supporters no so yɛbɔ matches a moma yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ moma yɛnkɔ de bia na yɛn register for Fabo census no na jerseys no so moma yɛntɔ bi na sponsors no nyɛ sika na ɔmontimi fa mmra mɛ support team no enti aha yɛ Nyantakyi TV update kakra manya ɛde abrɛw no ɛna ɛtwa gu no mepakyɛw subscribe to this channel na de bia mentimi fa update ɛmfiri adakɔgyaakye ɛmfa mbrɛw woyɛ ne saa Nyankopɔn bɛhyira wo mɛda ase pii sɛ de bia wohwɛ channel wei bye bye.